for ene day honorable Kennedy Agyapong nensem bia okoko kan ye ama ene mene wo ekase ye maame eye Ngégé enso so ababeso ensem no eso ama we biebie nioma eni so na abusuafo ni nyina ene ense ye hwe ye sese social media so ase de ye mabunu no afa edi wo mu edwuma ye hwe the likes of ye Twene Jonas said de na say ye enten wo kasa ye ma ebeche se ebi ekoko kan otumfo ene na pamfo a eno ene chese ema honorable Kennedy Agyapong MP for Asin Central edina no etu ensenumo ekase wo mo ebreso wo mo enya enioma bi etise se abefo ntentan na wo nam so eka wo mo adwen na emrofumpo enya that opportunity a wo mo eyusu a wo mo yusu eye for the good thing na nso so ye ebibi memu ya adwen nyina ye tuntum black mind black sense ne chese de keka eye ehum eno ntino ye ntimi emfa ya adwen ene ye nioma entimi enye bibia emfa embo na da ne da ye sori a social media so ene eti etwa adapam edi eye ensebunu na wakan ya ma chese ye maame Ngégé edi ebebepie mu ebia chese ochiemu se wono ote ye UK wonum na chese ye nioma ensem fatanso so wakosuku ne ho enkone ba ne no ena ma enne de ye maame Ngégé ono susu ni koko apayaba ababe bobo na adwana so wobeka ne nsem ede atu edwana kenim so one one about there anka ye uncle and cousin asem na so buso se de ensem no kono se enibre aba entesukoko obia enum na so da ne da wo mu ejai etifita na mo nkotie ni ntesukoko awate ede egu emonte no ebrane ba ya to ensem no eso after taxes a day. So we are me back now here. Now me too full. Now if say work a good university, I go to hell. Me ben you am no dingo mo dinam cherry. Na gaji mu jina train. I was talking to my girls. Say you have to spy for a but I want you to do your masters and come back home. The only thing I'm asking you to stay here is that you have to get this experience of work ethics. When you American work ethics, now Ghana, now follow to the latter, over succeed. For Ghana, your work ethics here so bad. That is why they are staying here. And what I can tell the youth, me say, take your destiny into your own hands. Social media, it's a positive thing. Because young millionaires abanyina through social media advert or you know what they are doing, what they say marketing, they are making money. Why are we using social media to destroy ourselves? What kind of bush life is that? What in London? Where's Jerry? Okay. Okay. Mote. Of I say, Metilande, what kind of? I say, who bet here? Maame Ngégé, de. Offer most of me, de na me. So who come most of me videos wa? Okwa Jimmy videos fa. Most of de. Obi ya by four. Most of me videos. De no bullshit no. Now afana kawe nya me bullshit ni ba. Na kawe na solitia media ne so a. E ka wo ba fu bi ti se fia so snega. Oba fu bi ti se fia so snega. Se kawe nya me de da. Ena na ka be tip office. Ena ka me ye uraba. Ena me ye doctor. Ena ka me ye doctor. Enka ye ka chire wo se wakum Ahmed. Enka ma me ye de na defend you. Ye ka se dru ahomachia. Ukọ esie ye. Ekotutu furu. Ofa se kenya bush ya me ya Metilande. Enka me ye de me defend you se enya no kore. Se wona mu Kennedy Agyapong kọ esie ya 2 o'clock kotutu furu. Enti wu tu yefo eye kama but wafa ye pe obi a wodi media esai nipa ofa nka wo kianyi wo mfiri mo wo utimi didi nkofo atem kwatwe nkofo adaka mu ne yema nyina aba eye wo na bi sua me mentone wo eye me mentone
me say me di achew. Ofa me say me di achew. Sa wo si Maame Ngégé me te landing. De. Me kasika gale en krofua gradaji wo musika no. Me ye dede wa. En krofua gradaji wo musika no. Me ye dede. Won kura no ekwaji sika wo maka to munti. Eti won kura no omu dimi fa wo so kama no ntumo. Eni e dede no. Afen na eni e me ye dede ne mo. Say ye pe obi a wo use social media. Media pa e destroy Ghana lawyers and pennyfo ministers ya. E di wo matem use buasi akese a. E kontokwa ofa e ka ye nyi mfiri. Aha wan kasa wo kan. Wo se wo da so de a wo kwa akoda. Ofa wo se wo da akosode a niema mienu na wo wa adwene mu. Entokwa ni sika. Ofa stop being hypocrite. Ofa stop being hypocrite. Stop being hypocrite. I'm copying you. Yes. Because you are my mentor. Etibisian. Se mi ye dede na mi ye bush dia. You have to know baby at the bush tension. Efra eba. Wo se wo da. Eniema ewa wa adwumu ye mienu entokwa ni sika. Afa me so sana metie. Stop being hypocrite. Ngégé me da. Sika ni ntokwa. Eti me na wo nyina gina 1k. Eti wo fa sabra biem. Na fa afutu sem papa bra. Ofa sabra biem na fa afutu sem papa bra. Na wa me biem ofa. A man disrespect to Abusia and a woman. Me count, but make it chawanuma sem. When Numa sem ya bet we are singing, I say, why not fair to me? Why not fair to bloggers? Even you see, ya no, and then get the Kwane Kasa defend the mount. We have a cool we for Ken WhatsApp group. I'll be attacking one of candidate Japan. Eddie, maybe ye de were landing. I am in near a warfare. Or hima. That's hima one also. The piano or ye de day when I'm quamukura no I had say, or ye de no. One also way a bush. Our German is our Kasama. And ye media soon a we for Kens. Ye Kasama. Offer. And disrespecting me, trust me. Where ni maya? I'm a kamfu oba 4 time. I'm a traho. I'm a kase fiasa snega. First time wa. E fia meni adi e fia ho. E fia ho. Na obia. Oba wa baso. Ema go for me kase politics inti. Ema kase sika galen sense minti. Oba attack me. Afa na me twema ho. Emeta ke mi kum nipa o. Agrada na ase wo evidence wa kum nipa. Afa me sa pesa wo ba mi fia. Mema wo men me wo baro na metian. Main entrance security gate. Me the main entrance security gate o di be wura baro ha. Me the be ma wo. Open me fee address ya. You don't need to busa obia. Offer me media amount. Send your offer over ha me shishawa. Me busa ba baby awono. Me see me main entrance. Me borrow ha. Main entrance na yedicate kakaka to ano. Send me offer o shisha me kura. Me the main entrance code no. Me the ba ma. Na ye bio amado ka urem. Wo wi me main gate no a ebo wura efie ni mu no. Me dia no so code be san ama. Me dia no so code be san ama. Ama wa wram. Swat ase. Ofa, men disrespect me PM. And jaya ba ya ho. And
disrespect me biem. Sa kasa bush kasa no. I me di UK ha no. Eno na me di different day wo. Abepe mo ne. Enti wo dia pie bra. Na kasa sese Ngégé. Batoni pari on ka me fast ni ubi. Eni yesa me do media ne so. Na ye twa wada pa. Mako trust here am on fire. Se mi hunu se obi account kwa me Maame Ngégé. E free na kwa. Honorable Canada Japan. Stop being ungrateful. Every say we see kani nyina no me Maame Ngégé. Who timi nkyere evidence ba kokora. Wama me one Ghana cedis kura free Ghana. Send me your video ye nkofo. Echa me credit sika. Echa me neoma. Nkofo ye video social media bloggers no. Ya chiche bika o. Bloggers ni ya chiche bika. Bloggers no majuma penti. Ya chiche bi sika. Ya chiche bi dan. Ya chiche bi plot. Oni pa wo beti we fiwe. Oba fort and tighty wa. Timia basa wo we mini wo. Beka wa asemu be di watam. Osodi ya wo twitwi ne se. No dia besi kamera mu. Uko UK hangina. Wa hunu wa beti wa. E wo UK ya. A wo di watam. Me and me. Ani awafa. Me di oti bi for wedding smisuo. Eti bi bold. Nebe kase se die. Ngégé wotam fune me. Muntie. Sa social media ye nyabi. It's a positive thing. Cause young millionaires abanyina through social media advert or ye we no dia to so what you say marketing. They are making money. Why are we using social media to destroy ourselves? Benjani say Maame Ngégé oni we say herege we bay for anyway what kind of bush life is that? What in London? Where's Yari? Cha awiraho Honorable me that say me say no sia hu sia awiraho me ra Me bacha wate. Ase me tilandi mi suare. Afa. Se ka me frau na ka ofa. Ka be wu se me suare. Ngégé, me live bush life. Na me suare kura no. Sa ukwa kuwa nai no Mr. Wow no. Me to me aye adwuma chen. Some of your workers ma bon mente brofo minima de me ye kurasi ni na metiano afa edi na da bia wo sori a wo kontokwa wo media ni so stop being hypocrite and kofu any di watem nyina wo attack wo mo lawyers, judges, ministers, pastors, you attack wo mo obi abe attack wo wana bu Canada Japan Ngégé me be attack ni bakora back because odo ametito wunti and na dia metilande mi nsuare mi ye bush. Who told you say mi nsuare? Me nya wo mo di wo fie no ma boten mi wo wait say dia ona bo wo betena wa sika wo magine ayia untimi ba media ne so beka oba wo no wo ye junkie o madodo ne empana wa twi nyina timi beka no me I'm a private person. There's some of the stuff where me expose on social media. I don't do me kasakwa. But in your maybe or me expose you. Na ebusuafo ne nsem no se de odi etu edwe na moye nhwa de o se de wodi kan eka ne nsem a no wo ka se ye won abo obu no ne wo enkoni ba ne ento so no mu o make comment bi eka se eye NDC amanyokuo no bra se wode no kokko join wo mo no appreciation gratitude ne eye flyers ne nyoma de wonya bi na so bra no wo MPP mu no na enya de se sa nyoma ne nyina wonya se we free MPP or NDC. Is it because of eye political issues and as a political nyoma
nneoma bi enu nti enamasa eye ntewahyewi aba wo mo entem ana na se eye sampo dia se wahu eye honorable se wo uncle crumple no waka bibi na anko ye as eba no den na wo se wonye emfa ho na de honorable so kan ye no emfu so bi ewo ho because say emabunu no ebinom e de eye abefontintan na aye bia ye se wo mo de ye twapia wo mo timi di gina so edi mpanifotem di nkwadatem di che se wo bia atem nsoro emfa ho enti se wo kan sa na bia enu ebi akọ edi etia wa say na wo se eye Maame Ngégé or responding to ensem no ana Wajin trefa ensem yi enwo no odua menia say wode eba betu edwa e wo tuma GH comment section na ebiem nso like videos no share all the social media platform eso media ene equia sikapa that's ne yebesan edi ehia